Elle te donne Peter. Côté moi vient annoncer nous gros manifestation qui fait jeudi dans pays Mexique directement dans ville Tapachula. Ça veut dire pense nous te connaît déjà nous même qui t'a suivre moi dans épisode que m'te fait dernièrement m'te annoncé que moi Tapachula. Bon, actuellement, c'est là qui est mieux, malgré, Haïtien eux-mêmes été annoncé manifestation ça depuis quelques jours, mais, je dis, ils étaient arrivés vraiment faire manifestation, mais, normalement, je toujours dit, son manifestation qui était faite vraiment pacifique, pas de aucune violence, bien qu'ils ont annoncé pour jour cap venir encore pour l'autre manifestation. Manifestation ça pour Kibis, c'est manifestation côté Haïtien ça eux-mêmes, y a pas des libérations, nous connaissons déjà, Haïtien dans ville Tapachula, c'est Haïtien qui l'a, qui a fait n'importe 6 à 7 mois, qui ont pas jamais un document pour être capable de transiter dans le pays Mexique. C'est ça qui peut pousser Haïtiens ça eux-mêmes. Yo te fait manifestation ça avec pancarte nan men, m'te gen chance là tout sous site là côté yo t'a fait manifestation, c'est devant Comal directement. Comal nous connaissez c'est commission qui là pour gérer question réfugiés dans pays Mexique, c'est commission qui là pour bay protocole qui ou fait entrer sur le territoire, c'est commission qui là tout pour bon document qui pour permettre capable de transiter dans pays librement pour capable aller dans ville frontière ville pour capable rentrer les États-Unis. Avec nous connaît Haïtien arrivé dans ville ça qui c'est Tapachula pas gain travail et question caille. Dans moment m'te expliquer tout ça il vraiment paraît difficile par rapport avec quantité haïtien là et quantité haïtien nous connaît qui dans pays Colombie qui pour rentrer dans pays Mexique, ça veut faire haïtien ça eux même ils viennent plus en motivé pour faire manifestation façon pour commander libération même pour gagner aller parce que quantité là ville là pas qu'à supporter et puis quantité boile venir encore bon nous par contre vraiment comment ça va aller dans jour cap venir. Et ça permet que Haïtien ça même décidé faire en manifestation ça m'a bien pour mettre vidéo yo et on va nous capable ça veut dire c'est vidéo qui fait en espagnol pas avec Haïtien même c'est espagnol yo t'a parlé parce que t'es un journaliste mexicain là t'es plusieurs autres monde qui était là t'a filmé yo façon pour message là même capable arriver plus loin bien que dans manifestation ça pas aucune autorité communale ou bien soit autorité immigration pour te assister pour te tendre ça Haïtien t'a dit mais t'es un journaliste nous pensons avec journalistes et avec réseaux sociaux dans moment là parce que voir ça lui même la privé loin en message là même la privé loin dans bouche autorité qui concerne yo façon yo capable faire yon m'élever pour Haïtien ça pour libérer parce que Haïtien yo en pile et pas travail dans ville là bagay yo vraiment dégénéré parce que gen Haïtien qui gen 3 4 petites ça veut dire qui là qui payer caille et qui manger et qui pas travail ça veut dire bagay yo vraiment dit et dans moment tout gen pile dans autorité tout qui choisit en faire habit avec Haïtien ça soit là yo arrêté yo prend téléphone yo prend cob yo pas remettre yo là libérer ça veut dire son paquet de bagages Haïtien même yo t'a manifester frustration tout contre autorité ça yo même cap abuser de yo cap prend cob yo cap prend téléphone yo qui pas remettre yo ça veut dire c'est tout message ça que Haïtien même t'a fait passer moi était content sur dans site là avec yo moi était content là tout avec caméra pour m'être capable filmer Jean Saté ça veut dire m'a bien chance pour mettre vidéo pour nous capable voir bon m'espère que nous allons apprécier l'idée m'espère que nous comprendre vidéo pour qui bi qui me fait m'espère que vous même cap prendre route là tout pour comprendre comment situation est lui-même dans pays dans ville Tapachula directement dans ville frontière côté gain frontière avec Guatemala et c'est là tout Haïtien même yo capable dire Haïtien même yo en prison côté yo parce que yo pas qu'à monter yo pas qu'à descendre et immigration pas travail comme alors aussi manquer travail pour tabac au protocole pour transiter malgré le protocole là yo prend bus yo retourner ça veut dire capable dire Haïtien dit son complètement son l'enfer lié pour yo boire ici là. Ça veut dire pense moi qui est dans avec vidéo nous capable boire. Ça veut dire nous connaissons et rôle m'a toujours là n'importe genre en situation ça lui même l'état vient évoluer m'a toujours là pour me faire suivi avec vidéo yo pour capable montrer comment ça est. Bien que prochaine manifestation yo annoncé c'est pour demain si Dieu veut. Si toutefois l'état fait vraiment map là, s'il fait pacifiquement nous connaît déjà depuis c'est quartier brisé, moi pas là. OK, m'annoncer nous qui map là dans manifestation depuis fait pacifique. Podía pasar, no puedo estar viviendo así. Mira, yo estoy andando en la calle como si fuera un animal. No tengo nada para comer, no tengo para comer, no soy profesional. ¿Cómo vamos a vivir así? Tapachula no es México. Tapachula está en México, pero no es México. Tapachula no tiene trabajo para los inmigrantes. Los mexicanos igual, hay muchos que no están trabajando en Tapachula. Cuando tiene una familia que manda una plata, un dinero, no puede recibir. No sé por qué, puro problema aquí. Y está secuestrando a los haitianos. Estamos pasando vergüenza, pasando hambre. Y los mexicanos están diciendo nosotros vienen a ensuciar la calle. Pero ¿cómo si no hay arriendo? ¿Dónde tiene que dormir? Eso no es justo. El protocolo dice uno puede ser una seguridad. No llama, no se llega ni a
ni en Tuxtla. Uno puede llegar, la migración lo lleva preso con todo el niño con todo. Es un abuso, no queremos nosotros. ¿Tu nombre cuál es? Leslie. Leslie, ¿qué? Jan. En Tapachula tenemos muchos problemas. Somos haitianos, somos inmigrantes. Nosotros venimos acá para trabajar, para conseguir dinero para mantener nuestra familia. Pero acá en Tapachula no hay lugar para que vivan tantos inmigrantes. Estamos pasando hambre, hay muchos que están amaneciendo en la calle. Ese no se hace en un país. Queremos que inmigración y el Comal se arregla su cosa. Queremos documentos para irnos, pero ellos tienen que darnos documentos. Ellos no quieren dar documentos. A veces uno tiene su como dice el Comal, que dice protocolo, hay que tiene carnet, pero cuando se va para México, a ver si puede encontrar pega, trabajo para mantener su familia, los regresaron para acá. Ese no se hace y tenemos que... Porque aquí en Tapachula ahora el 80% de economía sube más que Mexico City. Yo veo eso en internet, está muy subiendo, pero no tengo problema para la diplomacia de economía, pero tiene que entender una cosa. Ejemplo, imagínate muchos haitianos, inmigrantes haitianos aquí. Hay más de 15,000 a Colombia, hay más también a Panamá. Ejemplo, si los dos grupos ven aquí hasta nosotros, imagínate, muy colapsa. 200 migrantes más o menos, 200,000. Imagínate, 200 más menos, 200,000 más menos. Imagínate, lo que quieren nosotros es simple. Solamente el Comar como comisión se ve a los haitianos solamente le dice hay 20 negros, hay 15 negros, vacas. Y contra nosotros, cuando al bus, la otra nación no tiene problema. Es por eso que nosotros estamos muy colapsados aquí. Es por eso que tiene que cambiar la situación. Igual, adentro, sí, vale, adentro del Comar igual, en la fila hay haitianos, hay otra nación, otro inmigrante. A veces toman más otra nación que los haitianos. Es por eso que nosotros estamos muy colapsados aquí. Por favor, necesito una ayuda de la parte de la inmigración. Pasamos otro punto a ver para viajar a otra ciudad de México, porque Tapachula no es... El hotel tampoco todito está lleno, la gente amanece afuera en la calle y tampoco no hay solución. Ahora mismo para mí lo que es más importante es que el gobierno o el Comal, lo que sea, trata de ayudar a nosotros para salir de aquí. Porque no puede salir del país, pero salir para vivir en otro lado, para poder vivir un poquito mejor, por favor, porque estamos aquí con familia, hijos de hijos, mujer, todos son familia. Y sin eso, nosotros no podemos vivir. Tampoco la gente aquí no puede recibir ninguna referencia de empleo, la gente puede mandar dinero a nosotros, no puede recibirlo tampoco. Eso también necesitamos una ayuda a eso, porque es muy complicado en esa situación. Mi nombre es John. Porque si tienes unos papeles que te lo queremos más no, porque migración no te deja llegar. Y entonces que tiene $1,500 lo paga y entonces lo dejan pasar. Y uno tiene que estar 5 meses, 6 meses esperando una tarjeta, que es una tarjeta que te dan por un mes, una tarjeta que tienen que darte en un mes, y esa tarjeta es gratis, no te la dan. Y llegas ahora, tengo turno para diciembre con mi positiva y no puedo salir de acá de México porque es una punta que la de migración, una punta que yo quise hacer la migración. Porque si yo tengo mi positiva, yo no puedo viajar hasta Ciudad de México. ¿Cuántos cubanos hay en esta situación? Muchos cubanos, Más o menos. como alrededor de 5,000 cubanos. En Tapachula, nada En más. Tapachula. Y con la visa te bajan, no te dejan seguir, te bajan. Ellos te dan la visa y ellos mismos te van. Pasa la agencia de bus y ya no te dejan comprar el boleto. Porque en Viva México, cuando vas en el bus, ellos te bajan. Te bajan que no puedes pasar. ¿Quién les está robando el dinero? ¿Migración o la policía estatal o la federal? Para mí son
son todos. Porque ahora mismo, si yo tengo una cita para diciembre y vengo con $1.500 y se lo doy a migración y me dan una visa. ¿Y por qué tengo visa para diciembre? ¿Tú pagaste por la visa? No. Pero mi compañero, yo tengo un compañero que si yo soy preso político original en Cuba, soy preso político, ¿me entiendes? Y para darme asilo acá, refugio, se han demorado mucho tiempo. Yo salgo en YouTube, yo salgo en todos los lados. Bueno, pues ustedes escuchan estas son las reacciones de inconformidad de grupos de haitianos y de cubanos quienes están protestando frente a las inmediaciones del alto comisionado. Mira, eso es un trabajo que hace todos los la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Imagínate, es clara, nos da un papel que dice que podemos circular aquí. Y la policía, a las 7 de la noche, para dar a los que están secuestrados. Así que la policía, ¿qué estamos sufriendo? Con la policía municipal, con la Guardia Nacional, con la gente de la migración. Estamos sufriendo muchos actos de abuso. No podemos resistir más. Queremos un papel, una forma para poder evacuar de aquí. Sí. Igual iba a aumentar el caso de COVID-19. Imagínate, si Tapachula sirve para 37 o 38 mil habitantes. Ahora, aparte de 37.000, hay 120. Eso significa como hay 157.000. Aquí, Tapachula es 303 kilómetros cuadrados. Eso es un abuso, es un maldad para los pueblos tapachutecos también. Nosotros pedimos un papel legal, un documento para poder evacuarnos de aquí. Porque no hay trabajo, la gente está durmiendo en la calle, la policía está haciendo maldad. Ellos cuando encontraron aquí, si te fijas en los centros, al centro, todos los días está colapsado, ni siquiera los taxistas no pueden circular. Sí, la verdad, los pueblos tapachutecos dicen que los migrantes vienen a ponerle taco.